Halo semuanya, akhirnya gue live lagi nih. Gue mau melampiaskan apa ya, hasrat yang dulu ya. Nggak bisa karena dulu kan HP gue masih jadul ya. Ini udah lumayan lah ya, walaupun nggak OP-OP banget lah ya. Terus gaya udah nggak nge-lag guys. Jadi kita bakal coba mainin Hexis Force lagi. Dan ini ada dua karakter ya. Kemarin gue baru main karakter yang cewek. Jadi kita ulang dulu ya main yang cewek ya. Baru kita mainin si Levan von Schweizer. Ini kita pakai Cecilia Armaklite. Oke, let's go. Jadi intinya tuh nanti kita tamatin dulu. Abis itu kita ganti, bukan ganti karakter, bisa mainin karakter yang satunya lagi. Intinya gitu guys. A long, long time ago, Norvia, goddess of creation, descended upon birth, with the holy vessel in hand. Norvia brought order and life to the chaos of ancient birth. To protect her gift to the world, Norvia formed the divinities, bahasa gitu ya. Palvina, Argent, and Ilnada, Aliet, Elge, Revelius, and First, Duelist, Grapes, Luo, and Skull, Dauro, Corneo, Terial, and Draclos. Life ensured the wrath of the gods. Tadi gue mencet apa guys? Still more time passed, and the flow of force in the holy vessel began anew. The force of the divinities came to rest within the people as they await the hour of their awakening for space dawn. Kenapa gue mainnya nggak pakai stick? Karena gue mau coba biasain lagi gue main di layar sentuh lagi guys. Soalnya cupu banget tangan gue udah biasa main di stick anjir. PS1, The Maiden of the Holy Staff. Oh iya gue lupa ya, ini ada animasinya gitu. Keren dah. Ini kalau gue baca-baca tadi, ini game tahun 2009-an. Ada suara juga ya? Kemarin sih nggak copyright ya, pas gue bikin videonya. Strange clothes. Who is he? Besides, even if I do pray, it won't ever change anything. Hey, you call yourself a cleric? Cleric, oh iya dia cleric It's too ya. nice to stay inside. It's a shame to waste such a nice day. What the? Why's the? Jadi ini mau pada nyerang gitu loh guys. Wait! What's going on here? Anjay, sekarang lebih HD dikit lah ya kemarin. Karena nge-lag gue pakai rata kiri aja. Kita mainin. How terrible, who did this? Siapa nih yang ini? Oh ini pada guna die semua ya guys. Nah, nih monster hitam. Man clad in black. Ya kan bener?
Please tell me this. Where is the monolith? Oh ya, di sini kayak nyari ini loh guys, kayak nyari poneglyphnya. Sinilah ceritanya mah. Monolith tuh. Anjir. Ngeri juga nih. Nenek-nenek mainnya begituan ya, senjatanya ngeri juga loh. Gue juga nggak inget, cuman beberapa sedikit doang yang gue inget nih. Cecilia, run, bitch, run. Wah, ini monsternya kayak hijau ini ya, number 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 9 ya. Lupa gua animenya namanya guys. Tiba-tiba berhenti gini. Vina exists. Define inherit exists Palvi. Apa tuh? Who's there? Sekarang jam berapa guys emang? Oh, masih setengah 5. Kira udah mau jam 6. Gelap banget ya di rumah gua guys. Udah mau hujan kayaknya. What the? Nah ini nih monolith gak sih ini? Gue lupa guys. Ingat gue monolith tuh ini. Gila kayak ditelanjangin gitu ya posenya. Aneh-aneh aja ini. Hah, what's going on? And where am I? Can you hear my voice? Oh, it's that voice I just heard. Who are you? You're the one who saved me, right? My name is Norvia. I am the wielder of the holy vessel, ruling over creation and destruction. I am the mother of all life. You Hexis child, who has inherited the force of Palvina, the divine pillar of the pearl light. The hour of judgment for birds draw near. It is a time of destiny decided by the holy vessel. Now you must choose a future for yourself. Do you want creation giving birth to force, or do you want destruction returning force to the holy vessel? According to the ancient law, you must find the hero of the sword and brave of the spear. Together you shall travel to the Holy Land. Well, wait. What do you mean? The Hall of Judgment, the Holy Land? What are you talking about? The Holy Vessel is tilting toward destruction. Those who desire destruction are already taking action. If this continues, birth will be judged. Baca sendiri lagi guys, capek. This is also bird. What is this? It's not a dream, is it? Holy step. Riafal maksudnya? Get off me. It's so heavy.
That's weird. They're just groggy. Kenapa gue dibilang grogi? Come on, let's go. Let's do this. Gue lupa gameplay guys. Karakter open the main menu currently not use. Currently not use, nggak di use. Slow movement will help rotate the camera. Display the program. Not use. Ini nggak kepake. Oh, ini kayak Breath of Fire guys. Weaponnya nggak ada anjing. Option dulu coba. Run, oke. Install on wizard load. Oke. Tutorial nggak usah. Load bisa. Save nggak bisa. Title apa nih? Yep. Walah. EFP buat apa guys? Oh nggak bisa, ini harus ini guys. Cara bikin, seinget gue dia bisa bikin ini deh item guys. Ntar aja lah ikut tutorialnya dulu ya. Ada sesuatu kan di sini? Nggak ada. Let's go. Where are we? I think it was... Temple Palpina. Lalu behind you. Ini ada monster coy. We're gonna run. Holy stuff. Oh, ini dapat senjata ya kita ya di sini. Anjay, dapat senjata pertama ya. Di sini pakai poin juga guys kalau mau upgrade. Jadi kita butuh grinding. Makanya kemarin gak sempet karena gue bikinnya video. I know that. Emang ada burst gua? Belum bisa, ini harus penuh dulu tuh force burstnya guys. For ini defense, ini attack. Oh iya dia pakai ini ya, RP coy. Capek aja lu nggak ngapa-ngapain juga. I feel more powerful. Alright. Kita disuruh ke sini guys.
Ntar di sini ada sesuatu guys. Lah ketemu dia anjir. Ini ribet bareng-bareng nih. Nah kalau di sini gue bisa grinding guys, enak streaming. Megang apa nih tuh? Ceritanya megang apa lu? Seinget gue dia megang pedang deh guys. Oh dia juga eksis tuh. Pedang batu gitu guys. Finally, a challenge. Aduh iya di sini ada kelemahannya guys. Oh Grey Blade. Gemini dia kayak gua. Ih gak mati loh. Overkill. Overkill tuh super efektif ya guys. Gonna die bro. What a rush. What a rouse. Ntar dulu bisa kali ke itu dulu bang. Ntar gue mau ambil ini dulu guys. Nah, ini nge-save ya. Ntar dulu ya. Gue explore dulu guys. Nggak bisa emang anjing. Nih rak nafas kayaknya. Ih bisa dinaikin guys. Nih pakai poin guys maksud gua. Limain dulu LA. Gue mau bikin sesuatu bisa gak sih? Masuk aja dah.
I won't let you gonna die. Kan bener kayak Poneglyph kan guys, dihancurin gitu loh. Ih, lawan dia nih. Aduh, gue mau we gotta fight. Kalau di sini bisa di save state guys. Lumayan biar dapat XP. Can't we just get along? Miss bro. Dia bisa ini apa namanya? Burst gak? Burst. Pencet lagi anjing. Try this on for size. Airbender. Masih hidup coy. Devnya increase bro. Gonna die. We're on a roll. What's this power? Rugby seal. Cell. Cecilia. Hermanite. Gue sih ngeliat kan aman ya. Rak nafak dulu guys, kita naikin dulu nih level P5 ya. Kita cekit dulu di sini ada sesuatu pasti. Cara naiknya gimana ini? Apa ini ya? Poison ring. Equip dulu kali ya. Explore dulu guys. Ini nggak ada monster di sini nih. Aman aja perasaannya. Yuk ilah. Oh, hard pass anjir. Ada sesuatu maybe. Gak ada ya. Terus kita ke dulu ya, explore dulu ya. Banyak banget ini guys soalnya. Save dulu deh. Seperti biasa ya. Duta save Indonesia anjir. Apa ini?
ribut nih. Banyak banget lagi. This is no time to get careless. Iya di sini bisa combo guys, lupa gua. Combo yang apa ya? Anjir. They gonna die, bro. Wow! I feel more powerful! More powerful. Ayo, let's go. Sorry, gila, nggak mau banget dipegang anjir anak ini ya. Ada yang jaga tuh guys. Sini maju, sekali ngereading ya guys. Cih, apa rasanya bro? Gonna die bro. Alright, we're on a roll! Ada yang bisa naik? Wah, gope anjing. Boleh. Ayo maju. Ayo mbak. You can't Oh stop shit. me. Oh shit. Serba salah nih gua. Chalk one up for the good guys. Kita good guys. Broken doll. Di sini musiknya kelihatan ya. Iya di sini, seingat gua, iya benar-benar musiknya kelihatan guys. Sini maju. Ditampar gua. Salah. Alright, we're on a roll! What's this power? Gitu dong, naik. Apakah ada yang bisa di cepet doang nih? Ini aja ya. It use time and RP will reduce. Maksudnya?
Tunggu cepet lagi nih guys. Equip ya. Ntar dulu guys, di sini ada sesuatu gak? Oh ada. Kita ambil dulu. Teng 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 teng. Gak ada musuh nih. Maju. So annoying. Ada poison lagi. Alright, we're on a roll. Gonna die bro. Ragnafak. Ini udah 100 kan. Gue mau rata gitu loh guys. Bandage or boleh. Terus aman kan, nggak ada lagi kan guys? Oh my god, this is a freaking man. Ini musuhnya masih ada nggak ya? Yang tadi kita lawan guys, apa ada lagi gitu? Kalau ada lagi kita bisa grinding. Habis kayaknya ya. Oh habis guys. Emang ini deh kayaknya harus kayak keluar masuk area gitu dah. Ntar dulu guys. Sini banyak item nih. Suruh let's go guys. Ntar dulu, ambil dulu. Gak bisa lewat sini aja. Ambil dulu guys. Gak bisa aja. Sini lu maju lu. Perkil bro. Miss bro. Chalk one up for the good guys. Broken doll. Klot badana. Bisa dipakai guys.
Nggak bisa dipakai sama si ini. Terus ada di mana lagi? Oke, emang harus ke sini, kita nggak bisa ke kiri. Satu app deh. Banyak monster ya. Sini maju. Anjir, banyak juga guys. Pakai Gemini Grey Blade. Kena lagi. Udah mati lagi. Chalk one up for the good guys. For the good guys. Sini mas. Maju mas, sini mas. Ada jin anjir. Gonna die bro. Now that's what I'm talking about. Tempat apa ya guys? Tar dulu. Sini maju. All right, a battle. Duluan dia lagi. Gonna die bro. Now that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. All right. Life orb. Ntar dulu guys, naikin kenapa dulu ya. Biar rata. Sini maju. Now that's what I'm talking about. Majin Cloud. Ini udah bisa bikin-bikin belum sih guys? Cara bikinnya gimana lagi guys? Udah cukup lah, nggak ada lagi kan? Tinggal itu tuh. Nah ini nih kayak side quest gitu nih. Seingat gue ya. Purify. What's this?
Sakit bet anjing. Now that's what I'm talking about. Hollow Meat. Oh, ini buat nge-heal, guys. Nah, mau bikin kuat gak sih? Caranya gini guys, kalau mau bikin kuat. Bener kan? All right, a battle. Gonna die, bro. All right, we're on a roll. Sini kalau mau bertarung. Kita naikin dulu kali ya, biar kuat guys. Lo juga RPG. Diapain sih gue ini? Now that's what I'm talking about. Naikin FP aja FP. Di level 8 cok. Sini mas, kalau mau ribut mas, saya nggak takut. All right, a battle. Gonna die bro. Now that's what I'm talking about. FP cuma 40 doang nyet. Butuh 220 gua. Apa sekalianin 440 aja ya? Tapi lama ntar guys. Gak apa-apa lah ya, lama dikit malah ya guys. Sini mas. Gila dikeroyok gue. Now that's what I'm talking about. Gonna die bro. All right. Naik level gua. Masih lemah banget soalnya guys. Sini mas. Can't stop me.
Can't stop me. Gonna die, bro. Now that's what I'm talking about. Wow! I feel more powerful! Cepet guys kayaknya. 200 udah bisa sih. Ntar ya, nunggu ini dulu, grinding dulu, biar langsung 2 yang naik. Maksud gua gitu sih. Baik lagi, kita grinding dulu mas. All right, a battle. Yeah! 300 guys, nanggung. Nah, sini lo maju. Ini adalah teori penghancur. Itu kan bakso lagi depan. Lumayan guys, 90. Apakah sudah? Kita lagi guys. 420 ya. Sini mas, maju mas. Get out of the way! Chalk one up for the good guys. For the good guy. Nah, udah nih guys, kita naikin dulu ya. Harusnya naikin yang bawah gak sih? Salah gua. Belum anjing, satu lagi guys. Nih. Tiba-tiba dia nyerang coy. Naikin yang bawah habis itu ya. Boleh deh sekalian ini ya guys. Can't stop me. Batwing meh. Adakah di sini manis? Udah habis ya. Lanjut aja dah. Let's do this. Anjir, dikeroyok gue.
Gonna die you. Sial, dia nyerang lagi guys. Chalk one up for the good guys. For the good guy. Boleh gak sih heal dulu dikit? Tuh nggak usah deh. Sini bang, maju bang. All right, a battle. Gonna die you bro. We're on a roll. Udah 400 belum? Ntar dulu guys. Sini ada. Pemain hell ya. Sini maju. All right, a battle. Gonna die bro. For the good guys. Kita bisa ke katakom dulu gak sih? Sini mas. Let's finish this quickly. Yes, quickly. Aduh, kepencet ya. This is what I trained for. Air Render. All right, we're on a roll. Whoa, what a rush. Naikin dulu guys. Kita bisa ke katakom guys. Sini mas, maju mas. All right, we're on a roll. Wow, I feel more powerful. More powerful mana lu? Ada lagi kok guys. Maybe kita bisa ke sini. Dia ngeliat gua lagi. Aduh. All right, a battle. No problem.
Sini masih ada item ya. Ada. So annoying. So annoying. Alright, we're on a roll. Bisa bikin sesuatu nggak sih? Sini ya. Dan kencing lagi guys. Ntar ya, gue kencing dulu guys. Alright, kita mainin lagi. Lah kok lawan itu guys tiba-tiba. Oh shit guys. Itu udah naik 2 level ya. Let's go. This is no time to get careless. Kena racun lagi ya. Burst nggak sih langsung? Jangan, lu ini aja nggak sih? Lu tuh baru burst. Air Render. This is what I trained for. Air Render. Hey, that hurt. Lagi ya render. This is what I trained for. Air Render. No problem. So easy man. Decoy Doyle. Udah mati gitu aja. And Cecilia, many thanks to you as well. Baca sendiri ya guys ya.
Ya kelihatan dong. Ya ketahuan. Oh, dilindungin kita si Ceci. Wah, hancur ya. Long time ago. Divine 15 Divinities. Monolith ya? 15-nya itu ya? Delgaya. Gue udah pernah guys, makanya gue skip aja. Tapi agak lupa sih sedikit-sedikit. Apa tuh? Force Stone. My Mom. My Mom. Ibunya Cecilia. Biar apa guys? Lupa gue. Oh, disedot gitu ya? Oh, kita ketemu ini. Oh iya, kita disuruh ketemu sama ini masternya si siapa lagi, lupa karakter yang cowoknya tadi guys. Gemini ya, pokoknya si Gemini inilah. Really? Ih gila. Dibebas tugaskan kita. Si Ceci. Impossible. Head cleric. Sedih.
Ini kuburan emaknya ya. Ralu. Dia nggak mau terlihat ini lemah ya si Sesi. Jalan sendiri nih gua. Seingat gue di sini ada sesuatu deh guys. Seingat gue ya. Holy water buat apa guys? Bisa-bisanya ada. Udah cabut dah. Wah, waktunya tepat set deh. Wih, seru juga musiknya guys. Gue mau nge-save. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya ya guys ya. Udah sore juga, udah mau maghrib. Gue mau siap-siap di rumah mandi. Ntar kalau misalkan ini nyantai, gue ini lagi deh. Gue streaming lagi guys. Makasih ya yang udah mampir ya. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.